tsimpataza amahoro mu gihugu cyacu cy'u Burundi nuko dukora ibintu by'akaranga byo guteza imbere igihugu cyacu cy'u Burundi. Igihugu cyacu cy'u Burundi tuzogiteza imbere mu kugenda gushira amaboko mu mpuzu ahubwo no gukora ibintu bigezweho nka cyane cyane n'iterambere ryaramaze kuza dukoresha Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, Twitter n'ibindi kubandanya. No kubwira ati wowe umuntu wumva intege yo gushigikira umugwi ntubone ngo turi ngango turifise ntone ngo dufise aka ibitwagize fetage. Arukuntu mama twebwe urabona mama haje umushitsi yemera kugupesha umuceri ugatu abone ko tumeze neza ko tumerewe nabi. Yes, bakunzi bo yero hino nafati wabwana imipaka baksa.com ara abantu benshi muri no misi batabara ko ndo mu diaspora. Nico bitubona batati no musereza kubivuga mpaka. Yes, nitwa Jisteka Baksa sanzwe ndi mukinyo wa comedy Bujumbura ndetse na film zikubandanya. Uyu munsi nkaba ndi kumwe na team gisanzwe ikomeye cyane muri no misi. Bitwara mu neza mugabo bakaje bagira gusiga inzoga zikaba zikoze cika amazi. Inzoga yabaye amazi. Gatuyaze n'umwanya muremure bankabiri yindi yabaye amazi. Yesu nungira mvuga ati amaro y'Imana bane namwe ndaripfuriza umwaka mushasha muri kumwe na Jisteka Baksa ko bisanzwe na comedy film zenko bindi na kumeje ndabivuga muri kano kanya ndi kumwe na team. Uracha kwimva ati team iriyo uracha kunyimva ati ngo je n'abandi umunyamakuru je sindi umunyamakuru mama yangu. Jewe sindi umunyamakuru abo gusa ikirano nuko ndi muri team ya Amunezero Steve official kuri YouTube ndetse ko bataragira subscribe urico giye cyo kuraba Amunezero Steve ukagira subscribe kuko uyu mugabo amaze imisa twenga nabi ndagasiki mu erega Amunezero nyine gusa mugaga tunga mbya tarico ikigitoro ndagasiki mu ari gakomeza gutwenga. Yes muko nabivuze nitwa Jisteka Baksa ari kama mugenzi wanje nawe idondora izina ndetse uko turi kumubiraza kugenda bimeze fresh nka vibe cyane wabwana imipipa rero munwari mushikire ni jewe there is no problem. So kumazina yanje ni Irakaza Edric nayo mazina bapatiri banyitira nayo nyene ku mazina y'star ni Duro Comedian mama ducu byumva ndiko natwika mu mpande zose z'Uburundi cyo gituma nwa musteri kana mu mahanga ni mu bosi wacu kari cyane papa Shanje ntango kwidondo ndaba tugenda rarinyi nacho merci beaucoup Kabasha arakoze cyane komikaze cyane gose kandi dusangiye ibikorwa kwa kundi nyene muri bwa bumwe muri ya mpamvu nyene yo kwiduza tugatera n'imbere ibikorwa bikaja hejuru kama kawa. Yes, ndaryohewe cyane uyu munsi uko ndi kumwe na Kabasha Edric Duru ni ngira biryoshye sana. Hama ku mazina ni Amunezero Steve eshi muranzi babwire bazagira subscribe bingire yo batebeje ahubwo wakande subscribe share mu diaspora je nigira umva rero ukuntu bimeze ba sharing byose je nigira mu diaspora kumbe nasanzwe mu diaspora wewe komanza amazi je ngomanda petit gwagwani randi morego mu nkubite abashifu bamubaba ijambo wawe papa twakiri my sister hariya nawe ubwira abakunzi ba Amunezero Steve nabo ati ko wabereye ureka bitera. Okay, merci beaucoup. Kanje murakoze kunyakira ku mazina yanjye nitwa Nadine Tuyishime jewe nta byasino fise jewe. Merci beaucoup. Okay, reka nitwa Nadine nibonye na komanda bechou mega muri kumwe imbere yuko twakira umusaza yitwa Efasere Comedian abenshi baramuzi asanzwe akina ibintu byerekeye comedy filme no musaza abantu bavuga ati abikora fresh sana ariko muri karo kanya naje nk'umu journalist wo kwakira Amunezero Steve ndetse na team ye ndetse na Kabasha muvuga ati Efasere Comedian ndazirika betero. Wow, cyambere mwese muduza amacupa yanyu gake bavuze amacupa cyamvuze ibirahuri ikibazo wanwe kuva kare talantiza gwani Efasere tusikumete teketero gompeza compare oni pesa pombo aka rufuta madeni mutanwari imwe ashaka kuwa na atatu majambo make Efasere madeni Efasere tusikumete teketero gompeza compare oni aka rufuta madeni abatanze ku mazina yanje y'ikirundi nawe n'ababyeyi nitwa Inaswe Brace. Okay bo ndumukino wa filme ndavanga n'udukomedi duke twatuma hato abakunzi ba Amunezero official ndabatumiye gukanda subscribe icon on the screen biraboneka mu maso subscribe yanwe bechou share comment
kutunga y'urugo filme shasha irikirasoka muri iminsi abenshi mwarayibonye muranayizi muranayikunda niyo yatumye twicara hano mu kwifurizanya umwaka mushasha tunavuge n'ukuntu imeze tunashimira n'abantu badufashije kuyipartaja henshi ku mavisi tumaze kuronka imvura n'inke murananizi ivu niryo rike okay twongera ducana live nyene muduhe show tubahe show nkuko twabikoze okay dushaka tubabwire no musidinganizo y'ino munsi yego reka tuvuga ati merci sana mwese ko mwidondoye ndetse nibaza bamaze kumva mwese abakunzi ba Munezero official ni Munezero Steve kuri YouTube friend mumugire subscribe n'umwana w'u Burundi ni wa wundi nyene ntari hahinduka atwenze atunga mu kirundi kiretse usaje n'umwenze ntunga mu gifasa mvuga ari retour ariko Munezero atwenze mi iminsi mwana muvuga ngo aratunga ibintu bitoro bikaboneka no mi iminsi gute Munezero abo ngikumubatiza izina bigeze Nairobi kumutwa gahunda no bro umviriza naguciriyemo atwenga hotourne reka mvuga ati mu cyamake twahagaze nka timu dusanzwe dukina filime yitwa itunga ry'urugo ni filime novuga ati abenshi bagiye barakwikana hariyo inyigisho twari tubatanga kuvyerekeye urugo nubwo bitabasha kugenda neza muri timu tuba dufite rerere hari abafite ingwara novuga ati burya timu urugwano ruri hamwe ruroshe no gushikira tubari dukeneye ngo mutugurire ngo amafaranga dukeneye ngo muze kutuza ibintu byinshi cyo dukeneye gusa no rukundo mukadushikira nta muzi dukeneye muri no minsi duhagaze neza oya jewe nta muzi nkeneye nta muzi ukeneye icyo dukeneye gusa no kudushikira bakatwereka urukundo bwabo umwenye Steve icyo no kubwira Steve wowe nabonye kugira uzuravuga niki nzadagwiye ijambo okay merci beaucoup kuko wowe nta kuntu babaye mu diaspora kanwa amazi je nkanwa Petit Primus nakuba papa cyane inambamye wahuye muri team yawe uri kurakina itunga ry'urugo ni yakubangamiye utagomba kwizoba mu mwaka mushasha tuvuga intambanye gusa hari n'ibyiza niyo mpamvu umunsi turi kumwe kugira ngo nshimire abantu bariya mpereye kuri timu cyane gose ko twagiye dukora ibikorwa byabaye byiza turabizi intambanye ntizibura niyo mpamvu uyu munsi turi kumwe ngira ngo nshimire abo twagiye dukorana muri rusange kuko ibikorwa twakoze ni byiza benshi banabikunze banabibonye abatarabibona bagire ko bakunda nyene kwinjira indani YouTube indani nyene mu jisho kabonyeza kuri channel yanje Munezero Steve official hajya nyene cukanda ibintu kagenda fresh okay amanizere yuko vibe yarahabaye twarabaye vibe turabaha show n'ubu turiko niyo mpamvu dushaka no gukora ibikorwa byiza ugatwandanye kubaha show hama intambanye yabaye ni yindi nyene urabizi amagara y'umuntu ntasezerana hari abagwaye niyo mpamvu uyu munsi tari kumwe hariho kuko imisira saningana turakarutera nyene abakozi batubera aragwaye umukobwa twabonye yariko arabishaka guharika yabikora neza yarahiye aha hose yarahiye sana munavyumva ko tugwadije mu amasengesho abafanzi cyakeneye kugira ngo nyene bikinde reka twenga ni kawaida nikubwira mushikacwa aturimo tuvyagiyemo murabona n'umuntu ari tweze important cyane ameze fresh muri no misi ndazi gifaransa kuko ndashaka gufata tetwa normal ya bavuga ati sister nitwa Jessica Bakisa sanzwe nkina comedy benshi baranzi Bujumbura kandi kwa ndi team Munezero ndibaza na contract afitanye namwe byuma sinigeze sinya nabikoze muri bwabo mwe ifase ndibaza uravyibuka icatumye nza muri team yanyu nuko numvise mufise umwete wo gukora kuko nanje nkwana nabana bafise umwete novuga ati muri team cyambere nashimye sister wacu yitwa Nadine ari wote vyagiye mwana no muntu yitwaye muri filime neza cyane kudusubiza kabisa novuga ati respect reka rero manzuri ndere je nivuga ibintu yitwaye neza cyane kuko hari ukuntu yakinye ibintu kinawe ukazama ati none mu diaspora umukinanira ukumusaga yabaye ese uvyumva gute kuri timu muri uvyumva gute kuba uri kumwe na Munezero Steve kuri YouTube uvyumva mu gute okay merci beaucoup ndimo mu journaliste uvyibuke okay uri mu byose cyane peut-être tute just ndikizinya nyoto oya ntatura barushi yabaye ivi na ivi okay je numva
ndaryohewe cyane ngo nje nkitangura kugira narasabye Steve nije shaka kwinjira muri filime yiwawe kuba nari nsanzwe nkina amafilime. Steve yarankundiye aranyemerera, amaze kunyemerera ndamubaza nyene bimeze byose arambwira. Je ahubwo nararyohewe kubona yaranyemereye kwinjira muri time yiwe. Hama ndamwifurije amusaba ndamwifurije gutera imbere kandi muri kumwe dutera imbere twese dufashanye twitange yego. Muvuga ati brother efase bibakoze kuri comedy na filme usanzwe umuntu usanzwe ufite utuntu dukora twari dutandukanye kishora nimvira ati none bubayeho gute kuko ufise amaguru menshi atandukanye uratambikiza cyane. Uyu munsi ndakubona ajya mu Nyakabiga nkakona mu Bwiza nkakona muri Ville, uyu munsi ndakubona kuri bechou none uri kabite bo jewe akanakitayemo gusa undi bwo je nta bintu nk'ibinkunda wabikoze kwigirisha gusa Amunezero Steve amaze kugutera iciyumviro cyo gukina itunga ry'urugo wisanzemo gute byagenze gute papa? Ngo ide ya mbere kugira ngo tunabonane n'Amunezero tuzinanye bisanzwe turahuye turayaga twicara nyene tumaze umwanya turi kintu twakora cy'umuco apanga filme tumaze gupanga filme tubona ati tukore filme twita itunga ry'urugo tugira n'amahirwe turarondera abakinnyi dusanzwe tuzi ko bakina turabarondera. Mbo ikintu cyanyoheye nuko Amunezero yankundiye twa turi kumwe n'umukozi wanje Duru aho turi ntatana turi n'amashiga 3 ariko ishiga rimwe ryaramaze kujoba ariko turayihanganye ubu turiko turakora turaza ndetse filme yarakunzwe. Nasho kugira amahirwe yo kwandika filme itunga ry'urugo turayifashanya na Amunezero mugabo ide ni wanje mba no mu director cyane ndanagirwa no kuno Amunezero avyifashemwo kandi zose biragenda neza ndabasaba ati tumuhamashi na Amunezero wewe nyine cyo ndavuga brother officer nayo cyo vuga kuko mwitunga ry'urugo twarabonye waje nk'amashiki w'umuntu kuko ajya abaye inamba myiza kubura amasene no kubona amasene ese kuba utari kurakina amasene yose birakubangamira cyangwa birakuryohera cyangwa bigenda gute muri kategori yawe? Jewe muri filme naje nk'umusaza w'umuntu sivyo ariko naranezerewe cyane nkongera nkababazwa nuko mushikanja turuka mu rugo nuko yabuze ngo uruvyara none uruvyara rutangwa nani ni Imana yo mu ijuru yonyine yose byamubabaje nibutse ko ari n'iryo rya mbere imbere ya cyane. Novuga ati kurode bw'iwanje nk'abakozi basoze mu nkurikana ku mbuga z'iwanje Gisaka Baksa sanzwe ndi CEO wa Fibendi team. Jewe sinuvuga ati ngo ndafite contrat vraiment no kuri uyu mwuga narabishimye kuko bamaze kungira neza akangura agapeti primus n'ibindi nzobikora. Icyo novuga ati Steve nanje kuri kategori z'iwanje role mpabwa vraiment ndazishima kuko urumva filime yanditswe na efase sijina yanditse kandi kiri naco narakubonye muri filime wavyitwayemo neza muri kubona sister cyane sister yaragusombye gukina sister je ndabivuga asante sister arakuye muri commentaire babivuga muri commentaire yaramusumbije cyane waseme efase kuri sister yagusumbye bwenge wibuka umviriza kandi umukunda bivana nuko babibonye abafanzi kandi naco rizobirabira nta kibazo. Icyo novuga ati turacafise ababone amajana 240 na amajana 230 na iPito na 50 turi mu babone bageze uko novuga ati ko dukene kugira umuvuduko papa felicitation YouTube yawe kwitwara neza kubera kuri ukoresha video ziwawe atari copyright nuko novuga ati ntuzukore ikintu kitandukanye cy'abantu akaba ni nko mu matrasomene ababone kubera ko uravye jewe mfise ababone benshi ngoma nkwiza igihumbi mugabo ndafise ubwoba kuko ibintu nkora bashaka kwita copyright. turi mu kazi byose bizogenda neza. Jewe icyo novuga icyambere ufise umuryango wagutse team ndanabishimye bujya kugira team n'umugisha wa mbere ukomeye waraye biryoshye cyane abantu bose bakora ibintu nk'ibi bakene kugira team bafasha ku partage no kugira ibindi. Munezero ni ikintu kidasanzwe udufitiye nka team nkaje mfise petit primus uranyongera yego cyambere kabasa kandi abashimire nawe turi kumwe uyu munsi turyoherwa na tujya vibe tubahasho tubabwira ibikorwa kuntu byifashe murabizi ni kwa kundi nyene tuzohinduka zoguma twabahaye show tubaye ibikorwa bimeze neza niyo mpamvu turi kumwe ubonye face to supprimer ana ko ba Amunezero do supprimer nyene imibabaro yose murabizi y'abantu none kirukana ndakubaza ikibazo kintu ni ngorane wewe uranwa amazi ko tunywa inzoga stress ziheri we stress iragoye
just ivana mood niyo ituma none kinjira kuri stress uyu munsi today's niko murampa mood sivyo ndi kumwe na la famille tu niko murampa mood ndi kumwe na Efase Tantine nani Kabasha Duru Steve n'abakimwe boss ivyo ni sawa n'abakiriyemo icayivana nuko abavyeyi biwe bakuze na idini basengamo usanga n'abakizwa oyo ya usanga n'abakizwa reka ndamureke reka nivyo mbese manzi ndi impamvu je ntwa ufite amadeni ari amazina nyene atamenye je ukadusanga umuntu asize na Efase simplement ufite amadeni ayo mazina zibariye ko original ni wewe ndashaka kwishura original ni office bere bene original Jackie novuga sister wiwacu icambere novuga ati ndagushimira cyane ko warahisemo kino filme hari abantu benshi batahuri y'umukobwa kino filme bumva ati ngo wage kubimaraya sibyo hari abantu benshi babona umukobwa agiye gukina filme bavuga ati ujya muntu ntandira gifise hari abantu benshi batangwa gutahura ukundi kuntu ngo ugiye mu bya bintu ngo bajya bango bose bakorana bacoza bagira ibintu byitwa Ivi na Ivi yo ni terme ya Free team ya Just Kabax none nka wewe ni kiki kintu wabwira abandi bakobwa ese ukina filme n'umukoshi cyane n'umugisha Okay, merci beaucoup. Ndo journaliste wibuke. Merci beaucoup. Hama mumbaje muti ngo gukina filme ngo umukoshi cyangwa n'umugisha. Bo kuri jewe n'umugisha kubera Efase tunabona rinzi muka Steve naye ndamuzi Generalonze twabanye imyaka 3 ku ishure navuze niwe nawe narinzi na nyawe nawe narinzi je banyita mu diaspora diaspora twenze gitoro cyo kibona direct zobura kanye kandi zo nibisa gafusi yo nagiye mu kabare tanga oui yo iza numa gutugwa kanu kafusi ndayiga kanu kafusi ndakabura abana n'iki n'ibyo agafusi naka komeza hama ibyo bavuga sibyo yego ikintu cyose n'umwanya wacu yiraheze ibyo kuvuga ngo baca mu bitera soni ibyo sibyo ikintu cyose ni mu mutwe uvuze ati jewe dufate jenda umunyeshuri sibyo uvuze ati ngomba mbose iki kintu mu minota 5 kiza kuba cinjiye kumba nabisize mu mutwe jewe rero bo nohamagarira abantu ze bashiki nk'abakuru banje b'abakobwa cyangwa abavyumva ntibitinye karibu basabe Steve kweli Steve n'umwana mwiza oya manze nina jewe mukwinjira kwa Steve muzotanga bechou ikanye kandi yifutse je ndayibanze gusa oya weje zamaze n'ivyo wawe weje zamaze n'ivyo abadiaspora tubone ko abadiaspora yifutse ndakene kwinya kuko nari ikintu gifutse ndakibura Efase itazi garutse ngaha ufite amarururu umukozi mw'ijya filime itunga ry'urugo Steve ni boss wawe umugabo ndavye neza umwanya munini yugeze kwira na boss uko byari bikwiriye none byagenze gutera ure kutazipanze bien sana kuri rya system igura na boss kamuvugisha gusa uravye kuntu wari uba boss nukuri nabona ko mingo kunda umugore wa boss arangura gasura ayozaga n'ikikamanzi kumucunga sana akana gasura kibazo ko boss yagira Ivi na Ivi nawe ko kuzagira Ivi na Ivi bakozi bacu na Ivi na Ivi je nkunda ese n'Imana ntibyemera ikintu kihari rero cyatumye nkina kujya cyambere cyo nk'icyandika filme narese target shaka kuyikora filme yanjye ko ariko mvuga ati ko munezero aje tumaze tuyikorana kwanza nta kubika my ide muri stock no ni twuma kuduza amakaye oya rero reka nikinire nk'umukozi nariga nabona mwese menga murasundikiye igihagararo sinari kuba kiretse gusa jewe nkira kapeti sinzi canye na umukozi ngo igituma nakinye kujya jewe ganje ikujyanye n'umukozi aba nashatse gutanga siguro yuko twatubana no mabuja na boss hama boss nta mwana agira mabuja nta mwana agira ni kuvuga mabuja aca kunda jewe kuko nje mwana abona twikundana nanje nkamupenda yakampenda nkamupenda Igiswahili yarize mukamenge uza mvuga ngo nitapare na bare batotetabire biti omegane muyenzi icyo nabwira Steve burya filime yaragaragaye cyane kumenya ko babara ntibigeze babarasana novuga ati none ko itunga ry'urugo iheze niki kindi kintu wahanura abandi bantu cankwe abantu bakora filime kenshi bavuga ati twe turata amafaranga sibyo twe turata amafaranga ngo nitwe turabona iterambere wewe ubona filime uri kurakina ukuntu ugomba bikore ubona hari iterambere ese amafaranga uri kurarekura ubona uzoyagaruza
kuko usamaye gato uzokwicuza rero bisipoza rero ntusamare kandi ibyo bintu maze gukora umaze gukina filime amaze gukina season zine ujya mwanya wataye urinze ubiheba uzopfuye ubusa kandi uzokwicuza tujye mwanya narawutaye rero bisipoza yuko ukora cyane ujya mwanya wataye ntuzubeho ukomo wafasa ese uzokwicuza kuba ubona ukora kurutinjiza cyangwa bimeze gute kabari sawa mbajije ikibazo ciza nanakwifuza ko mbaza aho nabandi hose umuntu wese yokimbaza kuko iyo turi muri ibi abantu benshi icyambere bari baza yuko ari kugomba kwinjiza amafaranga ariko cyo dukora ikintu gira twigisha societe aho tuba mu kibano kuko naravye filme twakinye itunga ry'urugo harimo ibintu byigisha abantu benshi narakiye amakomantere y'abantu atandukanye ukabona yuko nabo bakozwe ko na filme twakinye rero ikintu gikuru twashatse gushika ko hanini two dushira ubu kubona icyo twunguka ubunyene ahubwo dushaka kubona hari abantu cyo twigisha duhindura hama ibindi biraza mu nyuma ko turi mu kazi nawe urabizi bavuga ngo dukora ivyunguka mugabye byunguka byigishije abantu nivyo byiza hama filme mwayibonye ko yagenze harimo byinshi byigisha abantu ni byose merci beaucoup okay ugaragara uri manager wa Munezero Steve kuko ni wiposhinga ndurubwiriko wewe kuri jewe ugaposhinga n'uyu mugabo natandi hariya afite baramaze kubona yamene Ireje ndamushikiye ndamubonye mu maso sinzi kanwa bechou sanga ari kabetero icyo novuga ufise umuryango wagutse ufise umuryango wagutse usanzwe ufise abahungu n'abakobwa itunga ry'urugo turakoma tuyikore bien icyo nakubwira rero cyingeze cyoco isi nikindi hari ababoss baturaba wagwa iki kintu wabwira ababoss ese filime zawe bazirabwa n'abadiaspora cyangwa abadiaspora ntibaziraba kuko iyo utarabwa n'abadiaspora kenshi YouTube yakiragura kunguka amafaranga ese abadiaspora uramaze ko n'abadiaspora bazira kubwira ati congratulations papa ni uri manager uramaze ko iyi filime yarabwa n'abadiaspora kuvuga biriko biraza ni navyo binadutera intege bivanye abari akote mu bihugu bitandukanye ukabona ukuntu agira commentaire ukabona udupartage bafasha gupartage ugira nti hanini ntukene cyo dushaka abantu bose badufasha tantine karenze usohoka ni badufashe kugira amapartage haba ku ma Facebook Munezero Steve official barabizi no kuri YouTube hama ibikorwa byene birivugira niyo mpamvu turi kumwe kugira dukore ibikorwa byene bizivugira igikorwa kiza kiridandaza dushaka gukora ibintu byiza dukore filime nziza international gira ibintu bigende neza hama ibikorwa byivugire aba boss hati mufungo dukora ibikorwa byiza byiteka natwe turi mu kazi ka Barcelona icyo novuga ati reka ndagushimira cyane akanya tubasha kuganira n'inkaka novuga ati naje nka Gisiteka Basa sanzwe ndi CEO wa Free Band Team nanje nzogaragaza ko nshoboye nzi nditanga mboneka hama dukore ibijyana na biriya cyo novuga ati bakunze mwese musanzwe mukora filme utarasezera ngo munjani njambo ndasijambo ndavyibuka kubera ko uri mu bantu ba mbere basigaye bafise amajambo menshi kandi kiri nka cyo ndaziwe ntwariye desfig araraba neza ko yuza ko wari kuvuga ati pardon Justin ntiga tuvuga France okay nacho uvuga pardon okay pardon yes pardon wow bakozi bacu ba Munezero official ari kintu nashaka kubabwira vraiment nari numva umenga baraniga njambo nakivuze kikiri ku mutima twebwe turashaka abantu badushigikira abantu badutera intege turafise bakuru bacu ba Fanira Vine Apiriva n'abandi benshi n'abakabarisa bakina amafilme turashaka ko badushigikira bo batubwira ati ibikorwa bimeze ukuntu tukatine commentaire yabo kwanza turazi ko uyu mwanya dufashe ushobora kubashikira bakawubona nabo turashaka commentaire yabo kwanza kuko izo zibikazara make hama turashaka abandi bantu bumva ko ari cyo boterera muri timu yacu bagira ico batereye dukore ibikorwa byiza turonke inzu nziza turonke ahantu dukorera hari ukuntu tujya muri tournage shaka tukavunika murabizi abakinyi ba filime tukavunika izo mvune rero kugira ngo izo mvune zigabanuke turakeneye umuntu ashira mu kuboko
uwo muntu vraiment ntimwamusabye reka je ndamwisabira yego ndavuze ati bakunzi musanze mukunda filime ndundi babandi mwese mukeneye kubona iterambere rya filime burya gukina filime n'umugisha nta mukoshi urimo gukina filime umukobwa wese yifuza gukina filime nukuri iyo ni iteka rya mbere kuko abasani benshi b'abantu baba misi nuko bakina filime buriya kugira dutsimpataza amahoro mu gihugu cyacu cy'u Burundi nuko dukora ibintu by'akaranga byo guteza imbere igihugu cyacu cy'u Burundi igihugu cyacu cy'u Burundi tuzogiteza imbere mu kugana gushira amaboko mu mpuzu ahubwo no gukora ibintu bigezweho na cyane cyane iterambere ryaramaze kuza dukoresha Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, Twitter n'ibindi kubandanya no kubwira ati wowe umuntu wumva intege yo gushikira umugwi ntubone ngo turi ngango turifise ntone ngo dufise aka ibitwagize fetage arukuntu mama twebwe urabona mama haje umushitsi yemera kukopesha umuceri ugatu abone ko tumeze neza ko tumerewe nabi bibawe agati isaha ko tumerewe nabi rero nubone ibi ukabona ngo turifise nta utera imbere adafashijwe mutaha uyu ni Munezero Steve ni novuga ati kari CEO wa Munezero Steve nyene ya niyo team ye ubwo turabana biwe ubujya gerageza agafata ibihumbi 5 agashiramwo ntubone ngo nuko agaragara neza ngo nuko afise amahera nawe nyine akeneye amahera rero cyo nokubwira cyo mu nzira duze yapfunyapfuye nokubwira wewe uzi gukunda filime uwo fanera vino ukunda nawe nyine yatanguye nka twebwe uwa Bernd wayukunda yatanguye nka twebwe uwo Sabasi wo ukunda wese yatanguye nka twebwe uwo Jisteka Barisi ukunda nawe nyine yatanguye nkaba sawa guhera ku mubone ubusa gushika ku babone amajana 2 ni giko kinini ya rero cyo nokubwira ati rero wowe muntu uriko twumva gerageza ugira inyota yo kudushikira kuko filime burya n'umugisha ibigo byose bikina filime kiretse Kongo ndibaza nawe nyene si byatari muri Kongo bayifase barafite kibazo barana muri Kongo barafite kibazo sinzi ko bakina filime iri très important cyane mugabo tu sindabizi urasaba abona amajana 2 gusa oya none ngiriki uravye amababa dufise amababa n'amajana 2 dufise abavuzi reka akajambo kanyu mu kurangiza umwaka 2023 yaheze muri 2024 twe twamaze kuyinjiramo ko ni show na show tuzosubira guhura ngo twike ko no ahubwo vuba tukamatuze n'akandi kantu rero banadusezere nkagiye ngenda ntambiramo oya wewe genda wenda bizi icyo novuga cyane nyuma mvuga ati Steve ndagushimiye cyane gutanga ubusobanuro bwa filime no gutanga uburyo bwo office ibi mubonye ngaha kuva ati ni intango yes ndabashimiye cyane ndi kumwe na famille umuryango munini wagutse turizona tera waguka rero yawe nakubonye rero mu kurangiza no gushimira cyane cyane abafanzi bacu bamaze gukora ibishoboka byose bakagira sabone bakagira partage atandukanye hose urabizi gatagati bizu hakunda cyane ikibazo kimwe akanuka mu gusa muvuge umukobwa tubarambire uzi kuri sexy ya ugomba gukina filime karibu ngo ndakinishe ugiye bataragira kontra barasinya kontra mugabo ntazana mutungo azana na bechou na bechou gusa twabonye iyo waroroshe guhenda nikinje abazana umukobwa nasohoka nakatangira ngomba epo yes no vuga ati la famille bikuna Jisteka Barisi nikuri ni Munezero Steve ni team tutamaze kuja hano ariko ko Vince kashwe kuvuga umurari nyuma ya kaze umuntu ari kamera ni mbamba uje no wonye nakwezi gitoro kiboneka nzobe wallahi no moyinji wa wundi mu kanyosha no mwana dukorera ni wa wundi no munga twezi gitoro kiboneka muri kajwari inyuma ya kamera twabuze cyane papa kandi nawe bikora neza niwe mu cameraman shootinze itunga ry'urugo ndetse tumwipfuriza ati gushutinga neza ni yindi filime igire kabiri icambere no kugira ati inyuma y'ibintu kidi dacho twatazana filime ariko tutavuze Munezero y'abantu twakoranye ikintu twadukwiye kubabwira cabaye yego hari ikintu cabaye ntimwabonye finale impamvu mutabonye finale y'itunga ry'urugo murabizi akenshi mwamaze kwitahura hari ikintu cabaye catumye itunga ry'urugo itabandanya mugabo izobandanya turabizi izobandanya gusa muri kano kanya yashoboye guhagarika yahagaze twafata cameraman ishaka kope kamera nta kibazo turarembye muri minsi